Hi guys, Mayam sise Manipur top channel dagi update tawba video ne. Ngasi anauba form ama lae UPSC na lauba Union Public Service Commission na lauba exam ne. Aduda maigi vacancy adi mai post se makhan lae yamna interesting oiba post ne mayam ko. No karamba post no eligibility criteria na kari no. Aduga maigi selection procedure na kari no. Aduga maigi exam syllabus na kari no haibna singma maru oiba singdo hana hirake. Aduga sigi form link si activate tawre ngasi makko. Aduga form si apply tawbu makti yare. Adu kamaini apply tawdino aduna singba mathang hirake. Aduna mayam sungsa choi dabida video si loifu yengbiyu skip tawdabida haidi gyan tadaba yarosu adum hangbiro o ado video si fazana yengdabida adum comment mayam tarakpa shawe mayam ko. Ado video se fazana yengagadi adu haidi video du yawbo wahang payam yaweba adum yengagadi dum gyan taine sai thanda orso adu maru oina mayam sigi exam si apply tawdringai gi mamang da ko sigi direct link se notification sigi aina dum sigi video sigi description da link du yawbane adu description du sango link du dum nammo ko adum mathan automatically dum download tawrani ko sigi link se asigi PDF file format se adukanda isai thanda dum yengjabe yare sigi maru oiba singdo lo yawrabne sida ko aina haidri sing se adum ma'am haurage video se yam kuina ngangadi matam se yam lawrdi noite aduna ma'am sida hanbada ma eligibility criteria ana singba kari ko si apply tawbudi isana hena khange dana register hana khoi UPSC website lai ko adu registration tawni registration tawu matam da isagi profile sangi ko profile ID isagi personal information singba du guma sange aduga khoina exam se thaningdraba form se sajin balur su ko haidi form se withdraw tawbi yaba mo adu withdraw tawbuduna kamai tawduba tang kya dana kya phuki manung da tawbi yaba haibana sing maru oiba singi sida loina yawre se anau update ne se kui dream ne lakpa application withdraw taw yaba se haidi sangsham pibneba exam se zahi asidana sibuk thaba yade kaina ko adudagi haidi exam si manga tarokte hena pibi yade khote haibana sing mam yawidana adugumba to adagi kanna baidana dum exam form thajin bada withdraw taw yai ma'am withdraw du na sing maru oiba sing sida loina haire aduga is wrong question gi ko wrong answer gi matang da chaira mai negative marking lai ko masida haira the instruction for filling up for OMRC ki answer sheet ki mai filling up the instruction gi du mong ma taw loin haira sida sising si mayam tapna ko na khangno sia banga tani ko aduga maru oiba sing de sidagi haurage mayam maigi sigi akoina tak lai post se assistant commandant gi neba ko Union Public Service Commission kwai sau commission in India gi de mogi lai post se assistant commandant gi mai recruitment se aduga maigi sigis da post se makhan pi ma'am ahan bada BSF haiba mako BSF di ma'am sin khang aduni border security force ne the CRPF laire CISF laire ITBP laire SSB aduga mayam CRPF su khanga mani Central Reserve Police Force ko that is Central Industrial Security Force na CISF the ITBP na Indo Tibetan Border Police SSB su khanga mani ko sasastra siman bal si loi pi laire aduga mai vacancy wise ma'am si da pi to BSF ki live vacancy se chama CRPF ki laisna chama ga nipan CISF ki laisna kunga nipan the ITBP ki laisna kunga mathoi the SSB ki laisna humpuga taru adugma gi total vacancy laise pulapna 323 laise ko mya si haidi post se mya post is mai haidi mai rank se thabakki ko du chap mane ko mya haidi assistant commandant AC ni ko post yam sawe mya aduga sagum khonong chaba se manghan bigano adum apply tawbiyu exam adum yawbiyu thabiyu ko
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ SC ST ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯐꯤꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯐꯤꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯆꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯀꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯈꯠꯀꯅꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯁ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯐꯣꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯣꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯜꯂꯒꯗꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣꯏꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯅꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯝ ꯐꯥꯔꯁ ꯆꯥꯟꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯇꯥꯅꯤꯀꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯨ ꯄꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯁꯥꯏꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯝ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯥꯔꯚ ꯍꯥꯏꯗꯨꯃ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯑꯦꯂꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯦꯖ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯆꯍꯤ 20 ꯏꯌꯔꯁꯇꯒꯤꯅ 25 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯗꯨꯕ ꯑꯦꯖ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯀꯣ SC ST ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ 20ꯗꯒꯤꯅ 25 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯨꯝꯈꯛ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ So minimum education qualification si lere ma'am. A candidate must hold a bachelor degree of a university incorporated by an act si thadokro yare ma'am. At least ID graduation ko bachelor degree oigadaba ma'am ko. Aduga physical standard candidate must meet the prescribed physical and medical standard for the admission to Central Armed Police Force Assistant Commandant haire aduga si makhada hairaki ma'am ko mai kano tau haibagise physical standard se khoi kari oidaba yadage haiba nakhai sengba pot khara piriba makhada ko aduna chung maru oibdu mo hairake aduga sigi akhoi yamna lebak fabadi sigi ko thabak try tawda akhoi imung manung ki id ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯒꯦꯔꯥ ꯄꯤꯛꯀꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ NCC ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ B or C ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯤ ꯃꯣꯏꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯤꯁꯨ SC STꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ 100 ꯄꯦ ꯇꯧꯗꯨꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ how to apply ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯩꯀꯩ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯞꯂꯣꯗꯤꯡ irrelevant photos ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯀꯦꯞꯀꯨꯝꯕ ꯎꯞꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯕꯦꯔꯥ ꯀꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ misbehaving in any other manner in the examination hall ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯤꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯤꯊꯤꯡ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ SSCꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯃꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕꯩꯁꯦ 4-5 ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯆꯍꯤꯁꯦꯀꯣ 18 to 23 24 ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯅꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ 7-9 ꯇꯟꯊꯣꯛꯑꯗꯤ
moi commission dudagi idudi kai kanari khone kano try tawningasu natra aduna saguma thabakse tawbidaba mya aduga last date form submission hobo khotpa sida loina pire maru oibesingdo aduga aina maru oina sida haidise sida written examination na chingwa haire aduga dum moisi notification sida myam adum yengi adum yawle resto sida selection procedure scheme and syllabus of the examination sine ba mi myamna ngai si khangningi si natra ado sida situm yawre moi direct official website ke pire atopa outside ki padraga su yare myam si kadang pabiyo sungjo soidana dum sigi moi syllabus cover taw matamna sidagi oina koi gi men loin hanga agane ba myam ko maroi pesing du sidagi dum loi hangan ira pass taw yare si koi cover taw ngamagadi moi syllabus ta yawgi si myam ko aduga myam si yengo se selection procedure se written examination haibam lai my date and time sida loina pire ko adum yengo siti sana tang try pal august da exam taw du ko tu pung ani da manga da kai haire ko written examination ma han bada written exam da myam si makha da paper p si sine muni yengo paper 1 thar general ability and intelligence da mark sani ga yankhai the question in this paper will be objective ko multiple answer haide objective type question never laktu in English as well as Hindi ani thokna di question da ama khatang da ani or pi haide khangna be hena ko adudo English ka Hindi ga da lakani aduga paper 2 dana mu general studies essay and comprehension se mark sani gisda in this paper candidate will be allowed the option of writing the essay component in English or Hindi but the medium of precise writing comprehension component and other communication language skill will be English only haikre aduga note isegi maramda adugi maramda kari no maru ebe singu sita haire myam yengo singu soiduna myam sigi direct link saina video gi description da hapapani download tor yingbiyo ko exam crack to ngamna bidamakta sise aina simjin manate direct official website gi thadorok syllabus ni ko adul ani subana mo exam sidas computer based test lora matungda ani subana mo physical efficiency test and medical standard test saibama ko sidana mo kari hairi candidate who are declared qualified in the written examination will be summoned for physical ko hadi pass to qualified to kangu do written exam da adum kangu do physical efficiency test da saru yagadaba aduma eligibility se kari no hairgne se mamang hai hibido sisi oidragadi exam form se thajindraga su yare moine se riba format khara se ko hadi si se yawba ngamdragadi ayeng written khalaga su physical test dum out torkhneba aduna site haire ahan bada 100 meter race ko 100 meter race se males ki oinadi in 60 second tra trukta 100 meter race cien ngamgada aduga female gina 18 second adu 800 meter race se in 3 minutes 45 second ngamgada males gina females gina 4 minute 45 second aduga long jump shot put ai pire ko moikshu male gina 3.5 female gina 3 aduga shot put sina 7.26 kgs ki doko aduda 4.5 meter male gina aduga female gidi yaude shot put se only males gine samaina PMI physical efficiency test aduga si ngamudaba gangu di kanadre aduga frequency at the time of PET disqualification and female candidate will be rejected cause the interview personality test aba madulura matungna mark samaga yankai gi ko aduga magisida haise candidate who are declared qualified in the medical standard commission candidate who are declared medically unfit but allowed to appear before the review test provisionally the interview personality test will carry 150 mark candidate who are shortlisted for interview personality test including those shortlisted for among other things they will be required to indicate their preference of force hadi medical standard ngasai mamang no khalaudraba kangu su ko moina sigi
ꯀꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯇꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯥꯔꯛ 100 ꯇꯧꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯥꯟꯁ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯂꯥꯁꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯟꯁ ꯁꯤ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯗ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯂꯤꯁ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯣꯞꯇꯦꯟ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯀꯣ ꯔꯥꯏꯇꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ objective type question with multiple choice laani general ahanbadura laktuisi general mental ability haiba ma ko aduda laktuise mayam sida lere maru oibase logical reasoning ne quantitative aptitude ne including numerical ability and data interpretation se ko aduga ani subadana general science tagi laktuisina mu general awareness, scientific temper, comprehension, and appreciation of scientific phenomena of everyday observation, including new areas of importance like information technology, biotechnology, environmental science. Adudagini ahumsunu current event and national and international important current affair lanismatan current event of national and international important in the both area of culture gimaramda music, arts, literature, sport, governance, societals, and developmental issues, industry, business, globalization, and interplay among nations. Si manungde loi laani maroi besingje ko current events in the Indian polity and economics nam karam manungde lakani habda sida pire history of India gi karamba part gi lakani habda sida hepet palle economic and political aspect aduga nationalism and freedom movement ko growth the area of growth si matang history da pabiyo the Indian and world geography gi matang da su sida haire physical social economic aspect of geography pertaining to India and the world ko India inside India katanati and the world haire adudagi mu paper 1 loikhre duda paper 2 dana mu general study essay and comprehension aduga mayam video se yam sangdore ko aduna magi mark se marfu ne part A part B habam lere part B dana mark samaga kun aduga sida lere magi narrative form hindi da natragana english da essay ki ibe yare karma maramda ibe a topic se karamba topic ta lakani habisida ko the indication topic are modern India history especially of the freedom struggle geography politics and economic knowledge of security and human rights issue and analytical ability havna singba aduga writing the other communication language skill atopa language skill oiragana precise writing developing developing counter argument simple grammar and other aspect of language testing hari my differentiate mark tani ma pije sini ma'am maroi besing da dulo haikre ma'am khangna biyarsu gyan ta da biyarsu comment tawra habiro aduga photo gi size aduga signature gi size karamba tawne habna singba sida loina pire instruction da si han loi ma'am singge soidana form thajindringai gi mamangda sisi singse han loina pabiyo ko si pabada ta kayam tai the sisi koi ne maru oibisi ma'am atop maru oibisi si makhada ma'am pire yingbiro exam format to kamai tawna habna singba loina yawbni sida maru oiba ina haiba yaba singdu haire adu mathangda si direct chatlasi form se kamai submit tawni karamba website te kamai tawdino hani moi post yami ko even BSF CRPF ko loina sida pira ineba adu kamaina karamba website te chalaga apply tawdino haibada si hairage ma'am si munni yengbiro ma'am do zik UPSC website te ne khoina sangdi upsc.gov.in dum thule type tawbo ko sida sangbiro website sida si sanglura matungna ma'am notification do hana download tawge hairagadi sida zumbi exam notification thara yawkre adudagi notification da download tawrasi yare aduga apply tawge hairagana ma'am ko somgi right hand side te 3 dot laise 3 dot sida click tawbiro adum singdhabiro nuainaba ko makada su link budi yawe adu moi kudak ki update tawbigi dum haidi skip tawbneba duna yam tapna cannot sorry
sida natrasu somna kan adum singkhatlo recruitment la ise apply online se sang share me si apply online sang matam da myam online application for various examinations da sang biro aduga myam hi sang lora matung da mu online application examination se sango isang sigi ai direct link se dum hapa adam ni myam ko sum khang no sum haibne aduga sida hajik lai je CPF ko ngasai do AC do Central Armed Police Force Assistant Commandant ahan bada myam si ui ko aduga silai re aduga sida closing date pire notice date pire ahan bada first of all koina part 1 registration tawduba myam ko si part 1 sida click tawro registration tawpam sida aduga mai instruction pi singje pabiro myam ko si palora matungda yes hai sida sango Pablo hain si loi sang kana registration ne part 1 se part 1 sida koina registration tawda kari kari daka tari have the name gender date of birth father name mother name nationality marriage status community do you belong to minority free remission allowed aduga my address loirene sisida sisingse loina submit tawbiro aduga si sang loira matungda magi maru oina sida si parts ne yamna maru oise mobile number email hapwai simyam ko haidi si mobile number si isana hauji sizinariba amasum email ja isana hauji sizinariba hapiyoba haidi moina pin code ma lakaneba ko aduga registration ID amasum nangi passport to moina create torokaneba aduga create torore matungda registration duga password duga adugi matengna login torani second part ta kun exam center khalani aduga khoi information upload torani like nangi 10 12 pass tore master loire graduation loire mark asuk su phangi sei asuk ta loi haibna singba duga photo ga signature ga upload torga complete oiduneba adum form submit tawri sai sana dum hairamani haina khalle adu khangdraga su adum video sarake mathang damu hayeng or su sarake natra horen thinga kanoi su sarake si form submission je full kamai tawdino haibdo aisu form thajine ba si jike ado khangni comment box ta tawro aigi form thajin maduda adum ai smai tor thajin duna explanation tawroga mu video upload tawroke ko sim isagi information je katane myam sida chhaire to complete odi se ahan bada registration adulora payment ha je examination fee dun sa yawdain habdo aduga payment se akoina SC ST oragadi skip tawne bisi se pay tawroiba ko anduna to general gombo ardi mo hana payment tawduba adu loire haira matungda akoina mo exam center choose tawro haira ni ngasai myam pibido akoina infan phalani manipur da oragadi adu hek khalora matungda photo signature upload tawro haira ni adu upload tawrani adu loire kana ma agree term and condition ama agree taw haira ni du tawrani loire form submission complete oire myam khangna bi arsu comment box sai ro video siam sangre ado myam video je fajan edit tawro semjidre ai matang chaba kan fazana nana semake ado hojiki di video semya myam side lu silage sino duna myam phagi su khangna bi arodi comment box adum hawko and thank you so much guys and bye for now bye bye